voin hi November ni somni sang ni somni pakhat in rin ni ani e ngai ven lo thei lo kan u nau te boina Myanmar lambok hi hoile te ang tun chol ka ti chhovel khan Myanmar sipaiten Mandalay region a Singu township a che tan tholia an ran vulte ti hlum sakin an rok chiama chena in po an ti chena sa le ni in tual chumi ten an soi thil thlendan kan hria thei chin chu hetiang he ni post masalama kan ngai thlak tawang khan hin tharma khuwa Singu township a sipai ho ruat ro rel tu kum songa a upa Khin Maung Town chu November ni sari khan PDF pasal thaten an kap luma an soidan chuan Khin Maung Town hi junta lamtang mi puite hek peizet mai ania ama wang hian hin tharma khomi puite hi trumnga zet an lo ral tlana ram hnuaya hrom takin an lo tlan cheto ani he thil thleng awang hian atuk November ni ria tho tran ni da som pakhat vel khan motor boat mangin irawadi luizoin sipai an thleng hala sipai te hian an thlen tir pata in pali ti chingalin dor an roka sanghaman tu te long then khat an ti che sakba ka long engine pakwa an thlon saka khotwal mi te po do pin then kha chu kong hruai tu tan an ti lui bok ani November ni sompali pathian ni khan PDF ten hin tharma khu a kok tu nok sakzet mai komo an ti chu a birung na mun Madaya township kianga an ti hluma he thil thena tanga dar ka reilo te sipai somli zet chu hin tharma lampanin an chuang ngala hin tharma nu pani in an soidan chuan sipai te hi khochunga monastery a anin kol ani sipai aron kal le mek ti kan hriat khan khu a mi pa puitling chin zong zong chuan biru turin ram hnuai lam an pan ngalani tun thlengin an la ron let lo ti in nu pakhat chuan a soi nu pakhat zawk poin a chung te po an biruk thu soin heta sipai anom chung chuan an ron let theilo ni sipai ho hi engchen nge an la om don kan hrelowa sipai ho man tu ringot chuan an ron let du ri lo ani ati ve bok hin tharma khuwa hian in sang kha zan hi vel oma mihring engzat chia nge he khuwa tang hian ral tlan hriat mai thei ani ri lo Myanmar sipai te hian nuam an chen ani bera an kok tu du lai thana in nam hnoi nia an rin in te chu an du tokin an roka dor te an rok boka mi puite ran vul te chu an du an ti hlum saka an ei cha ka piak an ei sak zel ani ber mai Myanmar naw chanchin bu ten an chin chia dan chuan sang ni somni pakhat February ni khata sipai ten mi pui thlan sarkar an pai thlak atanga sang ni somni pakhat October thlatop thleng khan sipai te thopui sipai ruat ro rel tu le kok tu hek tu mi jan hi chuang tha ani towa National Unity Government NUG thu chuak ang le abo zui tu ral thuam keng te awangin ro rel tu tam takin bana an thelu to bok sipai ten dop tura an hruai kumsom ni pathum mi Labuta township Averwadi region ami chu bom manga sipai te bei anina in nam hnoya puania ni hni po tlinglowa abo ral zui ti tual chung mi ten an soi November ni som pakhat ni nga ni zan khan township administration office a tual cher bom apuaka atuka primary school chunga bom lapuak lo an mu chuak le bok hei wang hian sipai te chuan thu zo fia turin mi pakwa electricity office a thokle primary school ziti tu te an la an zinga hian sat chuang khomi kyo thu win po atel vea kyo thu win apa po atel ve nge nge November ni som pani khan man ania sipai ho in to na hmuna aboral ta ani arwang haral ani nu November ni som pani tlaida li khan kyo thu win a chung te hnen a thil om dan an hria tir ve chau ani ti in an lam hnai pakhat chuan a soi he thil thleng chung changa hian mu mal taka mo phurna latu anom lova rolrala chepol pakhat Labuta special task force in ti te chuan an kun hnu ani thuan puanga pol khadang genius of revolution te chuan primary school a bom da tu ani thu Myanmar now online news an hrilh ve bok sikul chunga kan bom da kha vau khana chau ani ama sabera chuan bom khati po kan tum lo hrem hrem zitte tu le no pang nu le pa Myanmar ram pumpuya mi puite tran ho na civil disobedience movement thlop du lo tu te vauna ni ti in genius of revolution thupuang tu chuan a soi fia zui nge nge a soidan chuan kio thu win hi engpol ni member ma ani lova awan duai siamin sipai kut atuar tamai ani hei hi sipai ho khan lo hria se
ani khan eng pola ma in ham hnoina anei lo mipui lung oi lo na hlan tina takngel po atel lo ani khua le tui thatak ani ve ringot mai ti in kiwa thu win hi khukar konga azin wana mai tuamna dum a man wang mai man ani thua soibok September ni saria National Unity Government in rampum ho beipui apuana tangkhan ramchung hun dang ang bokin awerwadi region apo rol rala chetna a hluar sawt hlea sipai ho po in mi pong man zong in tran an la helpol sang sang le ral thuam keng pol te chetna chu an thei ang tokin an chang let ve zel bok awan doi thlak ta ber chu hetianga huna hian tu bo le dolung in kara nun mang poi soilo mi puite hi atwarna saber an ni zia hi ni tun thlak dang lam thei miau heklo le na thiel borsa office in chi adanin nimin khan ha thiel district chunga Myanmar boina wanga mani sahimna zonga lubel an omri lova anrama kirpo an omlo tun din hmana na thiel district chunga Myanmar Rapthlak mi sang ni za pasari an omeka anjinga hian chung ko zali pasari an tela ko sang sang som pani a Rapthlak te an omek ani thingsaya zaruk somru pakhat chel huna za som ko pani bualpui eicha za songa panga ngarchi pa za somsari niung harchi pa zali somru pani tarpowa za somtum basari south chongtuya ni nga khoria rukni tuipui dia thumnga south vanlai phaya pariat ai thura songpadi leite a som pakhat le na thial ko chunga zani somthum pakhat tuna hian an omek ni in chinchi ani ni somparuk November thole ni jingdariat vel khan kalimiao chimthlang lama inkul PDF kalei battalion number 3 hnuaya member somni vel omna PDF platoon kem chu military council sipaiten ral thuam lian mangin an kem chaklam atangin an sai chiama an hual ne ema wangin PDF kem chu reife an in kanua military council sipai ho chuan an ne chuta ani he kem hi kalimiao bial ta han zo phaya water power manga kolpeta siewna hun ji chong haidel project bula omania kem atangin PDF medical team member nursing aid mechia somle mi papa ni chu an manbok mi papa ni chu an mannu in an kaplum ni in thu don ani mechia PDF member nursing assistant te hi jomi tidim pangale lulian tong mang panga ani ni sompuruk November thole ni khan chhun lam atangin kalimio chimthlang lama khuate sado myoji myo hla khua atangin local PDF por sang sang PDF kalei CNDF CDF KKG te tangruali military council sipai in kana thleng mek mun pantura ronkal te chu anlo lam bona in machonin anin khuain wai chiam maya tahan police station po PDF ten anwa bei bok ti hriat ani thi le hliam omzat chiang tak hriat alani lo ji chong haidel project bula PDF kem hualtu military council sipai te hi tidin lam motor kongpui atangin sipai somriat vel hian PDF te inrin lo na lam tlang chi patangin an kapani kem omna hresa in anon kalrin ania dalan hek tu ten kong an kong mu nge drone mangin an omna an hriat chen wanga local ti hriat chen the ani lo in kana thlenna bulvel khuwa civil mi te hlau thong chu mani in apo omngom lovin mun himlama an tlan chenwal ani PDF kema PDF member tamzo chu operation dei mundanga an kalria buk ngak tu PDF sipai tlem le medical team tlem te chu an omlai nia buk ngak tu te chuan thei to pin an lo do le ta in ka ani an share vele mundanga PDF ten an chian te pui turin kem lama an tang khom lia nimin tlai da ruk thleng khan mun sang sanga silai ri le bom puak ri hriat tur awm rangani kan rilru ana ma se kan tlom du bik love khonun tung permit sanchin buina talan danin ji chaun haidel project bula burma sipai tele mipui sipai CNDF tru kalei PDF te in kana a burma sipai somni kalum ani ba ka tam tak in liaman tuara mipui sipai PDF lama mi pakhatin hliamna tak atwar ve ti in Chinland National Defence Force CNDF thupuang tu chuan asoi khovel chanchin thar beng verzat z mai pani laki hangai thlak chhun zom le tiang khovela z fighter man to British F-35 B Lightning II jet sol thu hi he fighter hi amana to maya ta lang ve hrim hrim tiang
khowela jet fighter thaber ber le manto ber panga thlang taila Lockheed Martin F-35 Lightning II hi tlarmasa athu langsar ber zingami aninge yang ma se mi hring siam nin a control tu po mi hring bok ania jet sual chang a om lo thei lo ve bok si ani ni som pasari November ni lai ni UK sana jing lamdar som khan British aircraft carrier HMS Queen Elizabeth atanga thlok chuak British F-35 chu Mediterranean Sea che sualin tuipuya atla pilot ero him takin a in per chuak eject mana he fighter F-35 che sual chungchang a hian British Ministry of Defence wan thu chu asiamin ramdang anin rol lo thu le F-35 hi international water a che sual ni in antalang British Defence Secretary Ben Wallace chuan jet fighter hi a thlo chuanu reilo tea atla ngal thu so in investigation nei mek ani wangin puan zarwak chi ani lo thu asoi Mediterranean Sea dai te British aircraft carrier in enge ati kan ti mai thea British aircraft carrier HMS Queen Elizabeth le F-35 te apur te hian helai tuipuya thlanga zet Indonun chan lo zir to US Italy le Israel military te anvazom ve ani kumin sang ni somni pakhat zun thla tangkhan US Italy le Israel military te chuan Mediterranean Sea hian nun chan anzir ho to a hminga exercise Falcon Strike 21 FS21 anti heng hia he exercise a hian heng ram sang te hian fourth le fifth generation aircraft te mangin nun chan anzir howa atul huna nal le bel taka an man theinan an fourth fifth generation aircraft te boruaka an leu pui jei rangmai ani British sarkar hian F-35 aircraft hi 138 velzet nei adua amha sabera tan kumsani somni panga am nei tur Lockheed Martin US na US $6 billion zetin F-35 thlona somli pariat zet chu order towa tuna hian F-35 somni pali te chuan British kut an thleng to nge ni F-35 mani tato track leya kumsani somni marsla khan UK Defence Minister Jeremy Quinn chuan F-35B pakhat mandungot hi US dollar million za sompanga British pound million somriat pariat point pariat ani ati tawfir fer tak ania India budget atan chuan aman hi atolam deuh ani nge yang million somriat pariat point pariat British pound hi India poisa in han puntir chin ula a tawzia chu in trefia theme ya ome enge in ngai dan le India hian leive thei takmo British te F-35 a che sual ma hian F-35 hian che sual na voi thum alo tok to ama saber chu kumsang ni sompure September thla khan US Marines Corps F-35B chu South Carolina alo che sual to a panhina chu Japan ta F-35 fania kumsani sompakwa April thla khan Pacific Ocean a che sualin pilot hian nun na achang he ani F-35 che sual voi thumna chu kumsang ni somni mei thla khan ani lia US Air Force ta F-35 chu Florida a training line atla velia pilot aro him takin a eject man vele bok heti la hian F-35 ejection CCM to British company Martin Baker ta chuan British F-35 che sual nu loka Twitter lama an peisa thu chuan siam venga la khovel puma pilot sang sari zaruk somruk pani zet nunna an chanim sakto thuan talang F-35 baka thlona tam takin Martin Baker company siam ejection seat an manga mi chiat to den chenin anron in fak pa zai mai zel ani India ram Prime Minister Narendra Modi chuan nimin jinga Guru Nanak piancham Guru Nanak Jayanti puala ram mi pui hena thucha asoya ram chunga lo nei tu ten ando dal mek soi sel ho tak farm lo pathum siam thata chu suit ani don ti puang Prime Minister chuan ram mi pui te chunga thu pha ka choya hemi rual hian he dan siam thara hian kan u nau te lo nei tu te hena ani na ang taka kan thil fia theilo alo om ani mai the ani ma se tu ma in mo pu hunen lo heng dan pathum te suit ani le vek don ti ram mi pui te ka hril du ani ati dan siam thar tur su na tur hi
parliament winter session lo le tura ti fel ani don ti prime minister chuan soibok session hi november ni somni pokwa train nei tran ani anga farm law du lowa kum khat don nor loi huai huat to lo nei tu te po an nor te to pa an chung te bula kira malam pan na bultan thale turi modi chuan angin ngal bokani modi chuan an dan siam thar hi ram chunga lo nei tu te nau jok ta tin mun siam thana tura an duana ni thu soilia kathil lo ti to te hi lo nei tu te puala ti kani tuna ka ti hi kan ram ta na ti kani ati sarkar lai pu in ni kum september tha farm law pathum farmer produce trade and commerce promotion and facilitation act 2020 te farmer empowerment and protection agreement of price assurance farm service act 2020 le essential commodities amendment act 2020 asiam te du lo na lan tirin ni kum november ni somni paru ka tang khan ram chu mun changa lo nei tu kal khom te chuan delhi border a lung oi lo na an lan tirani tun thlengin delhi border mun thuma lo nei tu engoma za chuan heng dan du lo na hi an la lan tir chhun zom zelani lo nei tu te le sarkar ayo te farm law chungchang a hian tum som pakha zet anin be mana ma se in remna an siam theilo ni sarkar lam hian heng dan siam tha te sut kher lowa lo nei tu te ne na soi howa siam thatan rota ma se hei hi lo nei tu lam chuan du lovin sut le vek an putani ep tu ten sarkar thlu na siam hi an soi zuia an khel hle ep tu pa ti sang te chuan sarkar lai pin farm law su ta tum chu lom om an ti thuan soi rualin he thil hi nakum sang ni som ni pania punjab uttar pradesh uttarakhand goa le manipur assembly in thlan om tu thlerin politics thil wanga tin ya alan thuan soi chief sena roi tu le mp sanjay raut chuan sarkar lai pui chuan politics wangin farm law te isu tatuma ma se alom om thawani punjab le uttar pradesh a chaklo a lo om wangin heng te hi atita ni lo nei tu lamin sarkar an no renga kumsari chunga avoi khana torin prime minister chuan ram mi pui te a o chu a hre veta ni sarkar hian he thu tluk na hi lo siam ma se chuan lo nei tu nunna engemaw zat a chan hmanang ati Uttar Pradesh Chief Minister Louis Samaswari Party ho tu Akhilesh Yadav point BJP sarkar chu ringam alahar sa ti soin nakuma assembly in thlana nei zwa dan te hi siam thale mai hlau thona ala om ti soi Yadav chuan BJP chuan lo nei tu te chu angai poimo lowa vote an mu theina tur angai poimo zo ka ni ti na soi Congress roi tu Priyanka Gandhi point in thlan lo om tur awang chawin Prime Minister chuan a thu thluk na siam to chu a su ta ni ti soi ve bok in thlan an hai to survey ni ate BJP an che thatok lowa hei wanghian vote zona turin hetianga thil ti tamai an ni in apu ani Rahul Gandhi Congress leader point farm law wanga lo nei tu te torna tam tak an thlena wangin ngai dam deal turin Prime Minister Narendra Modi apun bok ole viewer ta hne nangen na I han je vele tiang kan channel min la subscribe saklo viewer ta jinga khan in la om chuan subscribe ti kha lo met vea min lo subscribe sak ngai turin kan han ngen chawa tin notification bell kha meta ola da turin kan han ngen chawa kan video upload tharte in lo muwa in lo don zel theina turin notification bell kha in mea online na chuan in lo dong hmal zel thei dona in tan po also min atangkai hle don ani